Con nít chau nít gu ngã chau đầu xịt chau chau đầu nhà gu ngã để lý chau để nít đầu nhà con đầu xịt con phải bị đau vậy ai cái nào đi cái nào pian bị đó cú đây mà nó cái cú đây bị bia cú đây bị cái ông phạ giáo sĩ giáo đó vậy cú con nít chau nít gu ngã chau đầu xịt chau chau đầu nhà gu ngã để lý chau tiền nét đầu nhà con đông xịt con rồi đó aku làm mẹ quẹt liu quẹt nào đi chơi đi cứ dậy rồi ná thòng đi ba bao lâu rồi đi con đi ạ nó chia là ấy nó giá là bài nó nên đi khách hàng giá đại mình ná liền đồ ăn xin hết đồ đi giá là xin cái đó từ xa mình lấy suy cho nó rồi đầu nhà của xa này đầu nhà của này bị đó qua của này cái bên nhau cái khá này bao này đầu nhà thì của đầu nhà vậy mà thà bí mà lại bảo nó là tham mà ngã điện đi cái qua của này về nhiều cái khá này bao nhiêu ngã điện đi cái qua cô này về nhiều cái khá con này bao nhiêu sau rồi vậy đầu nhà thì cô cái đầu nhà ngã con đi cái sau ở đây về đi mà sau này nên qua cô ở cái khá xin này bao này sau về vậy đi đâu nhà sau cả bà gì đâu nó đủ đấy mà đủ thì nó lâu nó đủ nó nhớ thì đủ giá giá là cứ mà đủ đấy thì nữa đi đâu nhà sau cả bà gì đâu nữa giờ anh chỉ là khách cái chả một bảo đi đâu nhà vậy đi sau đi đâu nhà sau hả đâu nhà vậy sau đâm men lê điang của chị, cái lúc xưa nó thật là mấy cái nan thì bà đấy, nít phía vui à biết, lê gia là cả, khu nàng à cháu ye nít xì bao nó cháu phía kia đi, nó cả nít lùi trên lùi xì, đâu nhà con này u, ngã thiệp bị lùi xì, nít phía, thà xuyên đâu nhà cháu nít cả. đầu nhà cho nét được chỉ cây vào nó đâm miệng lấy hàng của đi là lúc đi gia đình này bio là rồi mà bí chuyện gì vậy bao mà bí mà lấy được cho nó tiền gì bao bí mà lấy rồi gì con nàng đầu nhà cũ qua đi về nuôi đi rồi đó nó đầu nhà cũ qua về rồi đi ấy đi đầu nhà cũ qua bao nhiêu cũ hả bà lấy rồi đi đâu nhà vậy đi đâu nhà vậy đi bari bao này đâu nhà phía cô phía nên nó đâu nhà hả đâu nhà vậy đi bari bao nhiêu đâu nhà phía hả ở đây mẹ đi nó là mẹ b리 đâu nhà không bao này được xí đi b리 lên là rồi chọc cô nào lúc về đâm lấy về đâu nhà chọc được đẹp quá thật quá đó nó không mà nó thật chọc của lối chân mi ha đi con ye sit thari da so yin pi ke de break ha sit break phit ya me 6 3 nya 6 3 nya 6 အဲ့လိုဆိုရင်နောက်ကနှစ်ကြအောင်နှစ်ဖို့ရတဲ့ပါမယ်ခင်းထားတယ်ခွန်ရရှိရခင်းထားတော့ငါခွန်ရှိတယ်ကတော့ငါနှစ်ချင်တယ်ဆိုမှတော့
ငါးလေးကိုခွန်ပေါင်းတနည်းအားဖြင့် break ခွန်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်နှစ်မယ်3962ကိုယူပြီးတော့ break ခွန်လို့ရှာတာကတနည်း3962ကိုယူပြီးတော့ငါးခါကိုရှာတာကတနည်းနော်ဒါတော့3962ကိုပြန်ဖြည့်တဲ့နည်းပေါ့ဗျာနော်ဒီအခုခေတ်နော်ခြေသမားတွေတော်တော်လေးဉာဏ်ကောင်းပါတယ်ဒါကျွန်တော်ဉာဏ်ကြီးပဲမဟုတ်ပါဘူးတစ်ဖက်သားတွေ့တဲ့ပုံကိုတယောက်ရဲ့နော် credit လည်းပေးပါတယ်သူ့ရဲ့ဒီဟာလေးယူမှာအောင်ဒီလိုလုပ်ရင်လည်းဖြစ်သားတယ်ပေါ့ဗျာဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီလိုလေးပေးထားတာဖြစ်နော်လာမသိဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကိုယူပြီးတော့ဒီလိုလုပ်ရင်ဖြစ်သားတယ်လို့ကျွန်တော်ယူလိုက်တဲ့ခါကျတော့နော်ဒီခါငါနဲ့ break ခွန်ဆိုတာရဟုတ်ပြီခါငါနဲ့ break ခွန်ဆိုလို့ရှိရင်အလိုလိုနေရှင်ကွာဒီဘာဖြစ်မလဲခါငါနဲ့ break ခွန်ဆိုကွာဒီဘာဖြစ်မလဲနှစ်ပဲဖြစ်တယ်နော်ပေါ့နော်ကွာနှစ်အဲ့ဒီကွာနှစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့အားရစရာတော့ကောင်းတယ်နော်ခုနကကျွန်တော်မကြသေးပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့2နာရီ3နာရီလောက်ကနေကွာနှစ်မူကျွန်တော်3မူပြထားတာရှိနော်3မူပြဒီမှာကျွန်တော်ကွာနှစ်မူလေးကို2မူပြပါကွာနှစ်မူလေးဘယ်လိုယူမလဲဒီမှာကြည့်မယ်ဗျာကွာနှစ်မူလေးနော်ကွာနှစ်မူဒီ3ကိုပဲစတာပြီဒီကောင်တော့မင်းကြနေတယ်နော်3ကိုပဲစနော်ဒီထဲမှာထပ်ပြန်ရှုပ်သွားလို့ဆိုလို့3ကိုပဲစအဲ့ဒီကွာကိုဒီနော်ဒီခါနှလုံးနဲ့ခွားနဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ကိုဖြစ်ပါလေခုနကကျွန်တော်ဒီနည်းနည်းလေးမှားတာသတိပြုလိုက်နော်ခွားကိုဒီ3962နဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်ကိုဖြစ်ဒီကိုကော9နဲ့4နဲ့9ကော39ခွန်ဒူတဲ့ကိုဟုတ်ပြီနောက်တစ်ဝဲစစ်လိုက်မယ်ဒီကွာ8ကောဒီခွန်8အဲ့တော့3ခွန်8ကွာကိုဒီလေးလုံးပေါင်းကိုကွာကိုဒီလေးလုံးပေါင်း1 3ခွန်ကိုဒီကွာ8ဒီခွန်3ခွန်ကွာ8အဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အတွက်ထုတ်မယ်ခွာခွန်ဆိုဒီမှာခွန်ရှိပြီးသားရှိငါဆိုတော့ကျွန်တော်ခွာခြင်းလို့ရှိရင်ခွာနှစ်နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒါမှခွန်ပြဖြစ်တယ်ခွာနှစ်နဲ့ရှင်းနဲ့ပေါင်းတော့ခွန်နဲ့ပေါင်းတော့ခွာခွန်နဲ့လာမယ်ဒီခွာနှစ်ဒီမူလေးရတယ်မြင်ခဲ့တယ်နော်တော်တော်လေးကောင်းတယ်ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကနည်းနည်းခဲရင်တော့လွယ်တာလေးပြန်သွားမယ်လွယ်တာလေးကဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ9တက်လေးကွာကူနိုးလေး6တက်နှစ်ကူကွာ8 6နှစ်8နိုးလေး3တက်ခွန်8ကွာခွန်နိုးလေး3ခွန်ကိုစီခွန်အခု3ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်3ဒီခါ8ထဲမှာဘာပေါင်းလဲနော်ကွာနှစ်ပေါင်းလိုက်ရင်ဒါမှ3ဖြစ်အဲ့တော့ကွာနှစ်ကဒီဆိုင်ရလေကွာနှစ်ဒီဆိုင်ရလေကွာနှစ်လူကတော့ဓာတ်ရိုက်ပြတာမဟုတ်ဘူးတို့အပြင် break ခွန်ခါ9ဆိုတော့ကွာနှစ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုတကွက်ထဲတော့မဟုတ်ဘူး10ခွက်ရမှာပေါ့နော်9ခါနဲ့နော် break ခွန်က10ခွက်ရမယ်ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့အစင်းနေရေးပြပါမယ်
စခရင်လျှော့ယူရန်ယူထားပေါ့နော်အစင်လိုက်သွားပါမယ်နေ9 3ညနေ9 1နေ3ည5နေ9 5 3 8 5 4 9 5 5 6 5 6 5 5 9 4 5 8 3 5 9ဒါ10ခွဲရပါတယ်အဲ့ဒီ10ခွဲထဲမှာကိုယ်မူနဲ့ကိုပေါ့နော်ကိုယ်မူနဲ့ကိုလုံးမိုင်နဲ့ကိုနော်ဒီရဘရိတ်ကတော့ပြောင်းမရဘူးခါလည်းပြောင်းမရဘူးနော်အဓိကတော့လုံးမိုင်နဲ့ဖြတ်ကြအောင်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်စီပေါင်းချင်းတောက်ပေါင်းချင်းနဲ့ဖြတ်နေကြရတယ်ပေါ့နော်ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ဖြတ်ပြီးတော့ဒီ10ခွဲကလေးကိုစဉ်းစားပေးကြပါဦးနော်ဒီ10ခွဲဆိုတော့ဒါနော်ဒါဆွေတော်နေနဲ့ဒီလိုလေးများပါပြန်စီစစ်ရအောင်လောလောဆယ်ဆရာဆွေတော်အာယုံကြနေတာတော့ဒီ9ခွန်လေးနဲ့9ခွန်လေးနဲ့ခွန်9လေးအာယုံကြနေပါလေ